Pošto mi radimo ta neka složenija malo testiranja kada treba nekoga da treniramo, transformacioni proces, tamo analiziramo neke biomarkere koji nam daju mogućnost da utvrdimo ovu biološku starost. I sad postoji ta hronološka starost. Vidite, hronološka starost je ono vrijeme koje je proteklo od dana kad ste došli na ovaj svijet, zavisno od toga koliko je puta Zemlja obišla oko Sunca. Iako je Zemlja obišla oko Sunca 36 puta, vi ste 36 godina stari. Slavili ste 36 rođendana. Iako je moja kćerka, moram vam digresija jedna mala, treći rođendan mi njen kao obilježavamo i sad ona zna šta je dobila za prvi rođendan, zna šta je dobila za drugi rođendan, zna šta je dobila za treći rođendan. Kaže ona meni, a gdje je moj četvrti poklon? Kako rekao misliš gdje je četvrti poklon? Pa kaže, ovo je moj četvrti rođendan. Nije rekao, ovo je treći rođendan. Ja sam se kad prvo rodila, pa je prošla godina, pa je bio prvi rođendan, pa druga, pa treća. Ima 3 poklona. Gdje je četvrti poklon? Da, odlično. Dakle, znači, počela četvrta godina i želi ona za svaku godinu želi svoj poklon. Ali mnogo važniji je parametar upravo ovo kako tijelo fiziološki funkcioniše. Tu ja nalazim odgovore nekada na pitanje zašto bi se neka žena u, recimo, ne znam, kasnim 30. godinama mogla osjećati tako da ima sve simptome perimenopauze. A da ona o tome niti ne razmišlja jer očekuje da bi se perimenopauza mogla dešavati u kasnim 40. sa početkom 50. godina. Ali zapravo fiziološki tijelo funkcioniše kao da je mnogo starije. I to je isto moguće i za srce utvrditi. Pitanje ove kronološke i biološke dobi. Ako mi pogledamo sad nekakvu osobu koja recimo ima 70 godina, mi znamo iz svakodnevnog života da nekad te osobe znaju biti opterećene brojnim komorbiditetima, kroničnim bolestima, sa problemima mišićno-koštanog sustava, slabije pokretne i tako dalje. A nekad nas neka osoba iznenadi koja u dobi 70 godina je aktivna, bavi se tjelovježbama, planinari, nema puno kroničnih bolesti i tako dalje, nema puno lijekova u terapiji. Prema tome tu možemo vidjeti da zapravo taj nekakav kronološki broj nekakve dobi od 70 godina je u biti nešto što nije kod svake osobe jednako. Ali sad tu su krenula nekakva istraživanja gdje se želi zapravo vidjeti postoje li određeni modeli kako mi možemo utvrditi je li zapravo recimo staranje krvnih žila kod svake osobe jednako brzo u jednakoj fazi, znači ako vi imate recimo 50 godina, odgovaraju li recimo promjene na vašim krvnim žilama, recimo njihova elastičnost, njihovi aterosklerotski plakovi i slično, odgovaraju li oni toj vašoj nekakvoj dobi od 50 godina u smislu jesu li te promjene na krvnim žilama onake kako bi prosječno mi očekivali za osobu od 50 godina ili su možda progredirale više ili su možda progredirale manje. Jel? Prema tome tu postoje istraživanje modeli, čak i računalni modeli u moderno vrijeme, modernih tehnologija, AI i tako dalje, gdje se može računati, modelirati, predviđati nekakva pod navodnicima biološka dob. Nisam ljubitelj jako tog pojama biološka dob jer u stvari nekakav organ je star toliko koliko je star, ali može imati uređene promjene koje u smislu nekakvih kroničnih promjena koje očekujemo sa staranjem mogu biti manje ili više uznapredovale određene osobe koje ima određenu kronološku dob. Jel? Tako u tom smislu možemo razlikovati tu nekakve posljedice našeg starenja i isto tako onda možemo predviđati na temelju toga kako mjerimo određene parametre, na primjer krutost naših arterija, stanje srčanog zdravlja i određene brojne biomarkere i metaboličke pokazatelje možemo procjenjivati ima li netko možda uznapredovaliju nekakvu komponentu nekakvog očekivanog starenja nego što bi prosječno bilo poželjno u nekoj dobi.